vote karang matam de karo ya nang kya tinge pulap tinggi mina ba honorable MLA sing ai gi tim mayam hai bane koi manipur sum thok pose koi isa da gi hausi hoi election da paisa tingi wai adu bo election da tingi ba paisa do madu koi kok thos praja da gi mo moi thaba ha pa da lok kan ne se koi to ba adu atopa well means lai ne akoi khara war si leader oini na work to ro mina MLA le pai ba MLA le bi mayam se lai ba ki praja gi thabak tong ning ba gi ne media kangu si ai so wer pani na ko adu budi kaisu akoi ida soi ba thi bani ba media si to budi moi ta haning de mai tru na gi aina na han hai bu ai mo to yam no ai ta je huji khabar phong dream ne ba kari gi moi gi advertise ki paisa khar pi bu wa ne loi bi dab sunate ko khar pi ri ne adu di right to information lo kai sakre freedom of press lo kai sakre freedom of expression lo kai sakre ge adu ne aina warun ko professional ethics shige si yu sango ai gi di profession I have to do it I get bhai ab sigi commitment chi madam do covid na ba madam do dai khoi na tumi lai thomo ne doctor su tumi lai tho khoi su tumi lai tho ne who will serve the general peoples da gi khoi na train na porai ba mayam do khoi quarantine center hang da na khot na madu dai tau da na khoi na masida mark to khummer anium khummer ga mi sing do police sing do na piram dra ba nurse sing do na piram dra ba doctor sing na piram dra ba hida kapam dra de mi ke gi lai mangang bani that's called professionalism ethics kana electrical sangido kana electrical le do ai madu ai ethics ai profession madam the doctor mo and I have to save the life priority of a doctor saving a life sigi poche as a teacher to educate the students si ka phongna di kamai don police no moi pairo ha di kana nga kan le ab border le ri samra phal biase mayam sina khoi di no moi pairo roi tolo hengate na no moi thadu kra who will protect us aduna kitang ai nungai taba mani khak do aina pangi bani matung na tong gum se nungai taba gyam lai rasu ko ai khoi gi thabak ta disturbance tok dana ba ai ma lak taba yong ai kanu hai jage please I am very emotional person anaba mukang na doctor ma lak da nurse ma lak da man harau jabu do anaba mukang nung dang nari yang bio nurse ra doctor am da nari yang bio ba madai da doctor lak da kayam songning yo nurse ma sang da kayam songning yo masi akoi sense madu gi sense akoi da legedam na nai am no ai dai kaino ma inquiry to have ni da ka deven inquiry to report pirak te kai dorno khang de ma khale na isin ka opro to boi nang bane ai kaw roi doctor am ki min no bulai ni ina haje bu nurse anaba patient am na magi imung am na ne sumai na ai ngai ga lai ba kan da aswai da angau bi set pi angau ba lit pa ma lak pa kan da imung manung da phau je bu ngai ba anaba da phau bu ngai ba do aduna ishor na piba no the blessing is ishor na piba blessing is adunya ai ma lapa matam da ai gi damak da ngai ba mi leram ai gi damak da nuksina wok na ba na traga na appreciate tong na ba mi leram aduna please waza sing na hayeng parikha ta goda ba college ki ngasi nungdang lai akhoi du ya da ga hayeng parikha boycott tor ni you know si tong gum si ai koi su ya ring government si ai koi manipur revenue late resource late to kan na hona da hujik si ngarang ga si GST gi honorable prime minister gi finance ministry gi form bu do yorong ne koi su GST je koi 33% koi GST collect over the koi state so dum yamna top mak da na trasu state mga tarangi manung dum salli ai koi su revenue gi kari gi tauna na kan na honari
mayamgi soidana bangamdana aduna anyway until the less equina professionalism si gi daida equina focus bidri bawa committed with bawa of our society porpungama but not only doctors every profession we politicians also professionalism politician kaino politics sama politician vote he karpaga aigi yana deba mi aingona vote pigi deba mi du transfer toba posting toba ha adagi dandi pina hona ba adu nate politician am orpang na he vote karpaga he vote karpada de koi aigi kendra da leiba aingona vote pigi piro da ai minga wordam ni manipur ke praja punam se akoi gi minga akoi government gi minga da wore khuding mak ekoi differentiate togna samana na koi yengadam ne politician monaka da thabak hapoga thabak hapada paisa porokto di thabak hapo happy aro paisa porko mi do koi sai gedam ne paisa porko no koi ne sai gedam ne aduna paisa adoki praja jing ju ai am toina appeal to buni praja da akoi di paisa je pi haude ai je khala ro e ba leiba mentar di ro thokro mamang ai gi congress ka sakre je akoi paisa akoi paisa je pi haude de ai sa je khala ro idra ai gi san je khala ro idra nurse yaura ro idra doctor yaura ro ha ba gi concept ama le ramina akoi de bul to ba otam amado adu ki concept lo thokro je ko je akoi paisa pi ge re pi ro dai sa je qualified ore di ngasi akoi khara war si leader oini na work to ro mina MLA le pai ve MLA le pi me am se laiba ki praja ki thabuk tong ning ba gi ne ngasi MLA le pai ba MLA oina ba bol le pa gi wakhal ma lai si at least praja gi nung ma to se praja gi seba tong ning bai ne ngasi doctor wo rei ba nurse wo bi rei ba me am to bi me am se mi gi mateng pang ning ba mi bu mateng pang ning ba mi bu seba tong ning ba gi wakhal ma le kan da ta mai ne na ta dia to ba engineer ta ma mu su ya engineer ta ma mu su ya ba doctor damningai ba nurse damningai si miui bagi humanity service am ko pining bagi aduna mang tharang mone na khale bai mota sigi pon me amsa koi MLA me am ko tong jero isu e koi MLA le paga praja gi kai mu khata bor kana ge tong gen tong ne aduna honorable MLA sing ai gi team me am hai bane koi manipur sum thok ko koi isa da gi hausi hoi election da paisa ting e wai adu bo election da ting ba paisa do madu koi kok thos praja dagi among moi thaba hapada lokka kanam ne se koi to ba adu atopa way means lai ne atopa way means se bidi kari no hai kanda se ai ba dum wari sab ne practically wari sa we should be very transparent ai monabali men kamai to doino da mo koi changi paisa me am san to ai kanam hai ke acho company me am ma le ba acho project me am to ri acho project to busing se masida da 15 to 17% company ki moi ki profit adum le haiba company sing aso sing du thabak so phajan tawba adu moi ki automatically moi ki profit adum le jarabani professionally haiba madu ki profit do company amani ka tied up torkanda nangi ki under da thabak su bada na tragana any state ki thabam su bada koi na madu attach tawragadi koi company ma kanamam torka du wargadi praja hamisam da di wahal roe thabak su semani adu ngasai company ki phangai ba profit to da adu dagi adu makoi paisa khara khara do so koi tan be ani akoi adu phog yong khanai karamai tok na corruption je mutal lakad ge maram di vote karam matam de karo ya nang ya teng ya pulap tinggi mina ba aswai da moi khara sak chana gare aswai da moi gi pul hore asmoi di gen thongo we ada aswa khoi ju pun gen ma sidai da hatta lokta na bane ba khoin tawis election ji toin tawringe nupi sing ju kwa sa ba hen kalimi kwa se ba sa da na ma sidai ba anu anyway ngak su sum kanu tawsi reality da aduna manipur hanju lakada ba sahi manga se noi mayam gi blessing dagi praja mayam gi blessing dagi ko hanta absolute majority fangjare absolute majority 32 fange adu loina support of bidna hoje akoi punna work to minari aduga salli ba sahi manga asida akoi manipura choba change ama ka corruption free drug free aduga
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯠ ꯃꯤꯅꯩ ꯂꯩꯇꯕ ꯆꯤꯡ ꯇꯝꯒꯤ ꯗꯤꯐꯔꯦꯟꯁ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯦꯚꯂꯞ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯏꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯟꯗꯝꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯝꯕꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯅꯣꯏ ꯎꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯣꯡꯁꯤꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯅꯥꯀꯟ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯏꯂꯥꯁ ꯊꯥꯗꯕ ꯖꯒꯥ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯡ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅ ꯀꯣꯏꯂꯥꯁ ꯑꯅꯥꯟꯕꯗꯨ ꯅꯣꯡ ꯀꯥꯔꯛꯀꯅꯤ ꯀꯣꯏꯂꯥꯁꯇꯨ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯊꯥꯔꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯎꯐꯨꯟ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅ ꯑꯃ ꯆꯠ ꯌꯥꯗꯦ ꯂꯩꯈꯣꯝꯒ ꯎꯐꯨꯟꯒ ꯀꯣꯏꯂꯥꯁ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯍꯦꯗꯀ꯭ꯋꯥꯔꯇꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯗꯨ ꯗ꯭ꯔꯦꯟ ꯇꯨ ꯗ꯭ꯔꯦꯟ ꯂꯣꯏꯅ ꯀꯣꯏꯂꯥꯁ ꯊꯥꯅꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯕꯛ ꯍꯧꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯐꯤ ꯅꯥꯟꯅ ꯁꯦꯠ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯒꯥꯔꯤ ꯀꯥꯔꯗ ꯇꯣꯡꯈꯤꯕꯗꯤ ꯐꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯃꯆꯥꯗꯒ ꯂꯥꯛꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯂꯣꯏꯔꯦꯕ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯨꯡꯁꯥꯒ ꯁꯥꯕ ꯎꯐꯨꯟ ꯃꯔꯛꯇꯨꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯈꯔꯒ ꯄꯦꯟꯒ ꯇꯧꯔ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯤ ꯃꯆꯨ ꯎꯐꯨꯟ ꯅꯞꯁꯤꯟꯕꯗꯩ ꯃꯆꯨꯗꯨ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯕ aduna akhoi yam kanna honari aduga even cement concrete road konthoknaba plan tawri cement concrete road sai khudingi sum koilas thabasina yumdi sum nem thagre lambi sum pakhale aduna ising gidang chawba loina yum da sangaga leis ana akhoi madugi plan koi fajana tawri adagi si hujik cancer hospital we are targeting to inaugurate by September hujik PPE model da Guwahati da Tata gi sangha khare hoi moina khoi dagi advance kar wei but akhoi gi leiba landlock adagi train gi kudong sab lei da pot sai gi mamal tang ba tawba khotba sumba mayam sina akhoi da sumba dugi ketang kaino wei ba na kudong sa da budi lei da nate adubu Manipur hiram mayam da akhoi chi makok tharga sali bani AIMS ki thakta akhoi gi hantaki political party ki akhoi Bharatiya Janata Party ki manifesto da yawani AIMS ki thakta pukhanna bagi ado ai ngarang suma akhoi collection ga khanna bada yara ke anu boina man lingbiyo haisena janim se dum leijaba rim so dum leiba sosan progress so dum leiba aduga akhoi gi AIMS ki thakta topa jaga amada AIMS mak amal lingkhat piu haina haisi haidana koi manifesto da yawi do tawradabni akoi BJP gi yam sathi ba ma tawne di tawni ko adu AIMS level ge hospital tama institute ma thambai do koi gi madu koi commitment ni madu ma ingana ku donor ministry ga koi ni wari sai nahan joi Delhi se paga na ju hawdok sarami aduna koi triple IT gi hujik yam kana construction tawri adagi sidai da nahan technical university MBA gi leire akhoi da adagi BBA gi adagi master gi akhoi gi kano gi akhoi engineering gi sigi pon mayam si yam phajana akhoi da leire principal secretary su yaure leire ba akhoi gi oxygen plant kari mayam se nan kana no koi oxygen plant ama yadre nama hapsal ko da mamangi 1991 awa link lam ko mane khabar du na irei tu di ngarang na na koina link ki ba covid ki da link ki bu du gi ta te irei ado aduna yamna hujik covid tu na mar mor kan da hujik khoi gi hospital kaino gi kairao gi da leiri ba covid hospital bed sani gi 50 bedded ICU bed yaw bane na dharam sa 50 adu hujik function phajana tawdri nani covid fagram ni na adu ba khoi atopa da karamba da angang gi wena sena sira hujik kano gi su maternity gi adu ga maternity hospital ama koi specially link na bagi koi no plan to bune madu sanction la kare 24 crore 26 crore subject to correction madu tongana ma sagadra natraga hana gi se togodra ba koi gi madu gi decision log di hojiti minister ma su la abani na ekoi tanar ga to minasi